Yuk Bapak sini. Dadah. Bye bye. Bye bye. Gak apa-apa kan ada angin. Wah, kita di dalam mulut apa ini? Kita di dalam mulut hiu. Kita di dalam mulut hiu. Duduk di kaki Bapak, duduk. Maju. Ya. Dadah. 2, 3. Kamu digigit apa? Apa? Ada? Oh, ada. Siap. 1. Wow, Rin. Lanjut abang. Ayo, kebalik. Yuk, depan. Waduh, gila banget itu. Wah. Oke, lagi. Nah, sip. Bismillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak apa bang? Teriak bang. Ayo didayung. Siap bang. Ayo. Wih. Sekarang kita pulang. Ya. Pulang kemana? Ke Jengkol. Ke Jengkol. Baru makan kopi. Iya. Pemandangan tadi. Kemana? Ke belakang Bang. Pemandangan. Oke, kita pulang. Dadah. Besok itu lagi ya, kesini lagi ya teman-teman. Dadah. Dadah. Dah.